KARDOM pini KARBI ANGLONG TV9 news kelang aradona phansimi KARDOM pi pajir poniklo pini abirta than bang nilimen sami merdan phangchukpi tangtenon birtang tompen arjupon itha KPH toralang sokes eching roma maya long KARBI ronga saramai phupen lamtheisi sonsini phaing kora ner kebarni KPH toralang sokes eching roma long KARBI ronga saramai phupen lamthei nang jaipon lakini phaing kora clear nikas eropho kaching room padupon popusi kidam tangar ni pherang kya mai kan nielong lamthei paklarpon bonsta mekasik sak doko ka joini ni phaing coroner kebarni si padupon no lapen kaching ba hut case eropho kachidon pon pe doko ka jok non ki bangchi mati jonga chiklo ni phai krehiniar ni si padupon popusi ronga sarmai phupen pherang ke thino nang pachini dun tangte alang likaning je pon alam thepen le arjupon iksini Dipu Pendiarson Hanse report KARBI ANGLONG TV9 News. Angje ini kacing rumah long election abang itu tidak kia thesi itu pon gitu. Kedam tang tarik ingkar apli election doi alam the bangke dak neli tum ki fa rap rap kisia setum bangta alang letum dak murigau festival loko KARBI festival malang tum dak tim dam nai bu masih lang tame na cepak lang lo sona taksi KARBI lamera songs tame kapre sai dokok walamsi lapen thu alang li mirjeng kro kai tame operation posa atade gani purilok amatsi lasoni bangke dori dalo tasi hala suarni bis tadi kacing waya arni si hot sipini tadi ingkora ne kep arni hot iglo lapen ke lasong bong stame Nili tumla pini election kibiji po alam thea abangke alang li tumpen men adhek tumbang pu apor kipipen cipang room thekhe lasonta akoy nili tumhan dolorong sa tumhan dolo stame nili tumla sobuthak bangke nili tum dia changlo tapen ke lasong bangke nili tum lihat dalo dewa pis tame la kecepati dunji abang pu tungas tame nili tolong ta kecepati dunji abang pu amben ni tumlang nong nang lele dia joini masih nili tumta pakla tekeda masih lasi pini nasi tong non bangke la bangke ropli lo ate mane Thomson KSA lo distrikit lapen mirjeng kro la kenglong pho KSA lapen ke Samson Teron KSA lapen ke Samson Jameson Timung KSA lo alang li pidap stame ahem same alang li arong agang bra arong asar si alang li hem dang vek lo wangi pusi alang li pulo lapen thu alang li stame la bangke kachis Ponka lek thearong phonglang so Baptist Fellowship atumpen ankimi chojai mek kideng pon ni phaing coroner cap phaikuni chiklo suri ni rank kora player ni la khaing kora trok duar baguri MSC constituency andar ponka lek thearong phonglang so Baptist Fellowship atumpen ankimi ki chojai mek kideng pon labang so ankimi ki chojai mek along phonglang so Baptist Fellowship president Borsing Ti dikon ka chiri pon amaya long secretary Rajani Tipen aluhi pachini pon Aluhia man peng pen ka chitong dun lake kikang adong Baptist Church pastor speaker Harsing Singer assistant pastor Gojem Teron pen chenglok kikang adong Baptist Church amondeli kija tum pinang ang chitong dun rinti pen phonglang so Baptist Fellowship kija tum dikon Borsing Ti secretary Rajani Ti New Church Construction Department secretary Benson Terang women president Martha Teron P secretary Rani Lekti Piatum hello Ponka lek thearong phonglang su Baptist Fellowship ki ja tumpen ke pir themoni da tum ningkan kang thim ka jia phan sai chutiki ponlo la pen ningkan kang thim sai ka chutiki pon asoga sang theng the bong hom hajirong anta sai ka chutiki along CARG ponlo la pen moni da tum chu che aprang si arnama phansi ardong mate kodai pon paprang po ansi monida tum chupo lasundak taxi pininga pharman ke pongka lek thearong phongnang so Baptist Fellowship atum chingrum pet pen an kimi ki cho jai mek dengpon lapen idon pen tang ka kachirong pon lake
suri sisi kachirung pon pedulo la pen pon kalik thiarong phonglang su baptist fellowship atum nona matke don krehini vetlang pen pon kalik thiarong phonglang su baptist fellowship ke kanga dong baptist church mat amondili alongsi dodon pomlang nona matke pusi fellowship members atum pen thanpon lazi la sogir jai hemalong program en bon ahut arna malun kana jai mexitame en pon penke ningkan kang thim chutiki pon asoka sang jisu kristo phan hodai pon long pamesi monidatum kichokijun longopot arna maphan kachuro pipon lapen ningarong pik anlo pusi fellowship ki jatum than pon riti pen mesan mer pen an kimi ki chojai me pachun pon longlok uta than pon News Day Report KARBI ANGLONG TV9 News. Ini nitum an mi cho program ke la ke nitum pini chat kali ni kan wang ta asal se nitum ke don pen suri sisi kecirong ponsi nitum ke ni kan wang ta klem bom la peneng bang bom si peneng ke ni kan phobak nitum kleng pon lo lasan nitum an mi cho program bang ke Lu ke don kre ni. Lu ke bang 85 bag deji. Dan aku baptisma entang tum pen 30 bag deji. Dan katu ke panu per bang ke 85 bag deji. Aduh hi ke pini bahasa animi cho jai mek long na chetong dan bang ke min alhi bang ke ni tum ke andar bang ke kandong si dudin kok lo pose ke chup hapon bang ke tum pastor asing singar phan lo lagi speaker ni tum an pon apen yu de tum nang chitong do ni maria mai bang nang chitong do apen aku geprek arong pen nang chitong bang ke songron ben tado langkhang ben tado apen lokbok rong pierong ben tado pen aku hara mati ben tado men ben som terang Ni phaing coroner kebar di kalitang crossing ti ranga phan kachiki mosai kideng pon Sonsi ni phaing coroner kebar ni kalitang crossing ti ranga phan kachiki mopon la so along CEM Dr. Tuliromong hangpen kalitang crossing ti ranga lammo lamthei si phirang ke thingno nam thadu la penalang likaning che aprang aku kia khaya tumaphan pupestamen non owe kimi ke bang aku kia khaya tumaphan kitoi jia phan si chisik bom lo pusi pherang ke thingno na pachini du tang telang lam thele arju ponik sine dipupen real son hanse report KARBI ANGLONG TV9 News Alang lila British ki rule se member of Council Sofi bangke itu kan mikir track nak pilo sohor bangke itu bangke mikir track sa bangke east konsensi nak pilo mikir track east konsensi Sofi sikit mancing bangke lake crossing terang alangli lasumanen penati alangli Disilongsil kehang Dua distrik Nanggi Disilongsil hang heprang distrik Nanggi Distrik kehang Lasu distrik kehang otame dam hondi jual lo Gono kehang heprang ho Pura lo bipi pencenglok Songbe pencenglok Salsutirong lang Ngabi pencenglok Munam lang ngabi pencenglok Dari longi Kenana alangli di sang hotu mencelang si distrik kalau sohor hang pen distrik long men 1951 17 November ke distrik Palong Pilo alang leadership alang li Japon la sobi nikani siap ibang ke alang li ako tuntai met hang konsil nanggi musi United Nickel Hills
and North Kachar Hills Autonomous District Council Balaso United Mikil Hills and North Kachar Hills Autonomous Council PC Council so long ben si kiting si CM ke alang ino laben ke Balaso hon alang li CM manten alang li long ke chairman ke hala soki PC dan DC lo CS post real charge lo deputy commissioner lo cumang amunit lapen darbang ke atau chairman dan chairman lo United Mikil Hills dan Kachar Hills district Autonomous Council lapen ke aku deputy chairman mangke lapen ke Jonathan Pathok non Jiwan Pathok aku asi bangmo mangko ke Pilihan ke 70 ane ding trosikep la soalan li kiat ane kanman namin tukar beno terus konsisten talon pon angli invensi yan ke ding trosikep alang li tasopil thepen kache hoi arni lo ase alang li kharjong ing kiriat pen yang song ke tu ye phan akapre ka dhorom kidoan atum mandalang phan mas prayer pedopot alam katom la sos ye pu singhason ke ekdom anglong si kuki ki bang me tum panjab lo sa nili thekam long vek lo nili tam vek lo musi doctor lipson long pi la nili phanal sketching bai khut la ke ase rupli pen sketching bai hota na ko Sialang li kai team captain lo mirjeng kru tum sialang li ke sia team lo gypsy pin ne lisi rap dun lo kedam ke bang ni ke survey so village settlement man chetong na mo ro sa ko chetong na mo akimi ke bang kitum bang pan ma la pera ke do barim bang pan ma id number do ma ave ma ai gute ang ton survey bani dito yel alang dun prapjin men report na tipo la pdf pe na filong te DC SP nili press meet PG nili alang duma ipil turi po yong si la ipil turi jeta dam de pulong te nil don ke arona teng pe na tum phan ke jacket ko ye phani Sar, selamat jeng tula. Tadhar itu apa? Sabon KARBI ANGLONG ni influx itu reglo, ngasih impact control cepat KARBI ANGLONG. BJP asomja tumpena mi thangasai hemlong APHRC JI Kathar aphan lamwoi ki pipon lason si phaikoni ni phaing ko troxier ni APHRC amaipu IAS retire JI Kathar himpen Manipur pen nangkibe hukia khaya tum aphan kiplung jia dem relief camp thikpon nangji pu anamte kidam tang phaikoni ni phaing ko troxier ni pirangkya mailong ningji pon aputhak puthot BJP atum ahimpen puthot lamwoi ki pipon tang de pirang kia mai long kaning ji ponalam thepen le nonang ton pen arju konsin dipu pen riarson hanse report KARBI ANGLONG TV9 news ultimately prothamote KARBI ANGLONG Autonomous Council they have taken decision taken action gotike JI Kathar ba APSLC hokolor kotha koise Manipurer kotha koise I think that before that, they can go ahead to Manipur jab mane violence hoise, fanti hoise, anti buri hai bola hai. Social tensions hoi go. Yar ebla kotha bole bole je bahut history ase. Mo huna nai iti hai recently hunis. Bangladesh je Hindu ko অত্যাচার korse. Everybody should condemn. Mo to huna nai. Amar prime minister including prime minister he is concerned. Internationally issue to koise. Bangladesh koise. Hindu ko protect korbo. Aru Manipur to condemn korise. Ami BJP ko condemn korise. সংঘাত হৈছে তেওঁলোকে গাহৰি কাটি পেলাই পূজা কৰাৰ পিছত একো একেলগত আমি এনেকা কৰিলে শেষ হৈ যাব বাহিৰৰ পৰা আহা বিলাকৰ কাৰণে এইবিলাক ঘটনা হৈছিলে কৈছিল আমি শুনিছো এইটো কথা আপোনালোকে পেপাৰ মাধ্যমে ওলাইছে এই কথা কুকি কুকি ব্ৰাদাৰ্স মাজত যে মণিপুৰৰ অহা কিছুমানৰ মানুহৰ tang de pini berta ke lans ington pon ikoklo domi thakme